Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Oluzipo, and I'm back with another story bafethu. Without wasting your time, go and subscribe but without wasting your time, another day, another story. So it's story time sethu sanamhlanje simayelana nogel uzugeli yoLungi. The way I hate a festive season, and to be specific, I hate it 1 December. Ayibo mina why usije. The reason about it is because I just get triggered and iqeda kudlula i-31 and ngiyezwa ukuthi lento ayidluli, and it's been 2 years manje unyaka wesithathu lo ebese uhlukanisa nje udlule, but I can feel ukuthi angihili. Ayibo ngithi mina yini kwenze njani esayibo. There was this one time uthi I was dating this guy uthi nje sithanda isikhathi eside and sasenza sure ukuthi unyuye sokukhuza ndawonye yabo, mhlawumbe uyezizongilanda ngasekhaya, and then we sehamba ke mhlawumbe mhlawumbe seklabhini or anything, sasidecide nje ukuthi unyuye wethu soyenza sahlezi neplan. Uthi sasithandana uthi empilweni yami angikaze ngimthole umuntu owake wangithanda kanje ya, and I don't think ukuthi uyophinda bekhona umuntu ongithanda kanje. Uthi awama love birds izinto engahlukaniseki, izinto ezihlezi zindawonye. Uthi hayi kuhamba isikhathi, uthi lapho nje siyingane, uthi sasiyingane because ngangisafunda high school. Uthi hayi kodwa towards the end ngano matric noma grade 11, I'm not sure. Hayi uthi ke kushaye 31 I will plan ukuthi okay so hamba segrovini and then mase siyabuya mhlawumbe ngiyolala kubo because nje vele uma kuyi-31 akunakwana nasekhaya banaki kakhulu, uyasho ukuthi ngiyolala kamngani, and then they take that. Ayi uthi untombazane ayi ezi-31 nje ngibe down, uthi ngiyezwa nje umoya wami uphansi, ngisabathe ngithi umoya uphansi yabo. Ngisho ngifonela sixoxa siyaxoxa, he's excited, uhappy, ujabule, he cannot wait ukuthi sigalavante nje sobabili because vele isikhathi asisitholi kahle siyagadwa emakhaya, but this one time sasazi ukuthi la isona isikhathi esiba wild ngaso kahle. Hayi uthi mfana u-excited lokho esithi angazi ukuthi usoshanini, usho masithi angithi ngizokuhlangabeza yabo, angazi ushanini u6 babe plus bazohlangana ngo6. Hayi uthi ugeli yo ngidown, uthi yabo uphansi, uthi ngiyazama ngidown, yeza uthi ngandlela ukuthi ngize ngimtshele sathi I'm not feeling okay, angazi ukuthi kwenzakalani. Uthethe naye no vele nje ifever mhlawumbe ukuthi vele ifestive yabo nami ngizizwe nje kanjalo. I don't ask okay no, but it's not normal, like I've never felt this way, ngizizwa ngidown yabo. Usukela hayi anzomfana hayi man chill, zoba right later, vele usuku maliqale kabi liphetha kahle yabo. Uthi hayi okay ngempela ngilungiselele ekhaya, bayazi vele ukuthi unyuye ngiyodlela kamngani wami. Uthi hayi ngilungiselele ke ngibe right. Njengoba sogalavante nje khona nomngani wami naye unomuntu wakhe yabo, siyama teenager kodwa lawa aqaqekile. Uthi hayi ngempela umngani wami uyena ozongikhipha ekhaya akhe. Uthi hayi efike esho ukuthi hayi ma uyahamba usimemani uyodlela unyuye ekhaya. Hayi athi okay it's fine, angale kamngani bethi uyahamba usibanibani uzodlela unyuye ekhaya. Hayi bese beyahamba ke about 2 afike umfana bahlangabezeke. It was in neighborhood, angazi ngachaza ukuthi nje ukuthi indawo mhlawumbe isenseleni, mhlawumbe emazimazana nasemkhoma yabo, it's a walkable distance ukuya ngakubo kamfana. Bayogruvela bazifike bethatha umfana behambe yogruvela futhi kwenye walkable distance which is far away from kamfana and far away from kantombazane. Iyona ndawo nje ikhipha kuyona makunyu yebo. Hayi kuthiwa nangempela ke ama girls abafana bebamithe halfway, abafana babangani nabo babangani, abafana bebamithe halfway and then bewalke uphethe ama side bags yabo nje kumnandi, baswekile bahle manje ya, and then baye ngampela eclubini leyo. Uthi ugeli angikaze ngihave ifani nje in my entire life, uthi angibothi ngophinde ngibe nefani nje because I have decided to stay away from ama party nama nani, but you'll understand why. Hayi uthi ugeli ke kube munandi, uthi yaza kube mnandi, azangikhumbuza umuntu abathi yakhumbula ukuthi bu-down kanjani, ungafuni nanokuza la buthi kumnandi kanjani. Uthi kube mnandi yabo, lo mnandi kodwa kumnandi kodwa khona lento efile ngathi ukuthi ngingakhala kodwa kumnandi.
I think uthi she felt like she was overexcited at that time yena kwakufila ngathi she's overexcited ngandlela ukuthi kuze kumthuse i-excitement yakhe yabo kube ngathi futhi inosizi at the same time. I don't know how to explain it naye akakwazi ukuchaza but uthi wayefila ubumnandi obukhulu kodwa futhi obumthusayo yabo because wayiqala ukufila ngale ndlela uthi futhi akaze ephinde efile ngale ndlela uthi yo kube mnandi kube nje mnandi uthi hayi. And then later on si decide ukuthi hayibo guys asihambeni manje uthi abafuni laba bawuthi ukuhamba uthi lokho ngiinsiste ngithi guys asihambeni uthi vele ngithe nomuntu amjahe ngothola isikhathi sezisobabili because sivele ngizolala kubo yabo nalo girl nawe uzolala kubo kamuntu wakhe uthi hayi laba sibancenga belokhu bengavuma ukuhamba uthi sibancenga ukuthi bese bevuma ukuhamba uthi hayi sihambe uthi kubo kamfana lo umngani wakhe uGayo lo umaqondana walentombazane ufika kuqala kahle umfana lo uyena owangakule ndawo le abayogroova ngakuyona umngani kamfana uthi hayi ke behambe bona vele it's a short distance ayisidlule bethi bazosiphelezela kancane uthi sidlule ngakuba mfana sifana nayo simphelezela kancane because mina I'm familiar with the place and nina anijwayele indawo hayi nangempela uthi benede besiphelezela hayi bebona ukuthi no sesi right bejike bethi hayi senzoba right manje it's not too far manje ukuya ngakini yabo hayi uthi bejike uthi nje akuphelanga ngisho 5 minutes bejikile uthi kuvedane kuma imoto sifusegiswe sikhonze ngebhamu kuthiwa singene emotweni uthi hayibo ngithuke yabo uthi nomuntu amathuke siyingane sobo2 I wasn't expecting him vele ukuthi athi abo superhero lapha abo Spider-Man uthi naye ethuke umbone futhi uthuka lokho serious uthi besifoke besiphuca amafoni besifaka emotweni uthi yabo besafuna amafoni sitshesa hayi sophuca amafoni and that's it uthi hayi kuthiwe ngenanda emotweni uthi yo uvalule uthi gigi yezwa uthi yo singene emotweni nakhona sifakwa ngenkani ngoshova yezwa uthi kuthiwe ya niyajola la kumnandi niyajola nina nge31 bayaze makini ukuthi ngikuphi hayibo uthi ugela hayibo ngithuka uthi hayibo labantu bazingani bayikhona ukuthi ekhaya kwaziwa yabo uthi hayi imoto ishosholoze hayi bese somunye hayi sibavala amehlo laba kumele beyibone ukuthi siyaphi uthi yo sithuke nomfana uthi bekhumulisa umfana iskipa bemvala amehlo mina oyedwa akhumula iskipa sakhe angivala amehlo uthi yo khanjwa i-distance esingayiboni siyathukwa lana asazi ukuthi senzeni but abashaya basenze nje bayasigiva uthi ugeli khanjwa indlela ende like ngize ngibone nami ukuthi noma kuthiwa ngihamba ngenyawo ngekhaya bese ngifikile manje indlela kwakukude ngayo uthi hayi sambe uthi masifika befike bemisa imoto mabeyimisa imoto kuthiwe yaphumani uthi besiphuma isehlathini we are in the middle of ama-bushes kuphethwe ibhamu lana uthi abantu bahlomile uthi masifika la ehlathini kuthiwe yani nina niyajola nina niyajola kumnandi hayibo uthi nje kuthiwe khumulani uthi ugela hayibo sibe shocked ukuthi sikhumulelani-ke manje uthi kuthiwe khumulani uthi hayi sikhumule uthi kuthiwe angithi niyathandana uthi sivume sithi yebo siyathandana uthi kuthiwe azisheke uthi kuthiwa abaqabulani uthi hayi belentuzeke beqabulane ngampela-ke inkosi yami uthi nakhona kodwa lokhu kokusaba yabo sikhontshiwe phela ngebhamu asazi uthi obhuti abadala kunathi but ababadala but mhlawumbe bona babe kuma-30s abo thina ngoba sasiko kuma-teenagers mhlawumbe bona babe no-17-18 mangicabange ama-grades abo and then labo bhuti laba bano-30 yabo uthi hayi uthi lapho iyaqhaqhazela nomfana uyaqhaqhazela uthi besuka lapho abafana bevedane bemdlwengula ugeli uthi phambi komfana uthi lapho uyaqhaqhazela uyakhala yezwani uthi umfana ukhonje uzokwenza njani ngekwenze uthi besobe vele bedunusisa umfana uthi bemdlwengula umfana uthi yo nami lapho ngiyakhala ukuthi awemali umfana uzophinde benjani nje impilweni yakhe nje uyophinde benjani uthi bemdlwengule bonke uthi bawu3 yezwa uthi nami bengidlwengule bo3 uthi nje kube inyakanyaka nje umuntu ulala nanomba afuna ukulala naye kasibelala nami ngapha omunye ulala nomuntu wami uthi nje inyakanyaka ungayiqondi uthi kwangathi ngiyaphupha utshwala sasiphuza wadamuka same time uthi yo lungishaya uvalo uthi ngilokho ngishaya umsana ngithi inkosi bengasibulali
uthi hayi bese besuka lapho-ke dane bethatha amafoni ethu vele base bewathathile, uthi beshiye kanjalo nhlanhla leyo impahla esasiyigqokile bengayithathi, bashiya asazi ukuthi sikuphila. Number 2, sihlukumezekile, like yabo lokho ku-serious ukuthi umfana uyableeda kabuhlungu, yezwa yini, uthi nje nami angikho right, yabo. Usugela hayi mangithi ngiyamba umfana unamahloni akakwazi ukukhuluma, akafuni nokusho lutho kimi, yezwa. Uthi sihambe athi umfana sekubheka indlela, uthi nje usho one word ayithulele, akhale, uthi uyakhala ziyehla nami ngiyakhala. Uthi sihambe-ke yabo sigcine sithola usizo keke. Mase uthola usizo kuthiwa siye police station, uthi nje athi umfana nje mina angiyilapho shuthi ngizoba ijoki phela ukuthi ngiyosho ukuthi ngidlunguliwe abafana. Yabo umfana nje asaba athi nje akayena lapha akayi lapho, uma ngifuna mina ukuya ngingaya ngedwa, ucela yini i-direction yokuya kule ndawo le. Uthi hayi begcine bebonile, uthi kukude, uthi sawalka nomfana, yezwa sawalka, uthi sahamba. Uthi lapho igazi seliphumele nasebhlukweni yabo emfaneni, kuyabonakala nje ukuthi lento abamenzisa yona akayazi. Usugela hayi eventually umfana-ke efike kubo, mefika kubo futhi vele unento engaphandle, uthi sihambe sifike sigeze, umtshela fethu uzoba right. Uthi ngicela ungihambele fethu uyekini ayikabi and ngengikwazi ukuphekezela, uthi nami ngibone nje ukuthi ayikushubile. Uthi ugela hayi ngilento zeke ngihambe-ke nami ngimnikeze ispace because ngiyambona ukuthi akekho grand umfana. Uthi mind you asinamafoni soba u2 and kuyi-distance ukuya kubo, kuyi-distance nami ukuze ezekhaya yabo, and ngitshe nje ukuthi hayi ngizomnika ispace-ke yabo. Uthi hayi nangempela-ke ngihlale, uthi ngithi ngihlela ayibo ngibone kufika umngani wakhe lo esasiyogruva ngakubo. Uthi befika umngani nje yabo ucwebile emehlweni, ngimbuza ngithi mina ayibo yithini, uthi esigcine ngikhuluma nosifana bani, uthi mina yokade ngagcina engayala ngasaba nje ukunzi saphuca amafoni but ngingachaza istory. Uthi thena ethu angazi ukuthi ngizoqala ngithini. Uthi ngithi mina ayibo yindaba kwenze njani, uthi ethi akasekho emhlabeni. Uthi ngithi angizwanga, uthi yena uyibulalile, ushonile. Uthi ke ngithi ayibo kanjani, uthi akaze shiye notes, akaze shiye lutho, so nobody knows kahle kahle ukuthi ubedliwa yini. Wena njengomuntu obezwana naye mhlawumbe ayikho into akwakutshena yona yabona nani. Uthi ugeli ngisaba ukuconfess ukuthi kwenzakalani because nje kwavela kwaba obvious ukuthi the reason efuna ukuyibulala ngenxa lento eyenzeka. Uthi ngithi mina no ayikho into engiyaziyo, mina bengimazi right apart from ukuthi nje saba nje ukuthi saphuca amafoni yabo. Uthi lapho nami angikho right guys, ngiyazizwa nje ukuthi angikho right, ngiyagula kahle kahle. Uthi hayi nangempela-ke athi yena mfethu and kuyangcwatshe the following weekend, so kusho ukuthi ngizomele sihambe. Uthi hayi nangempela-ke sihambe-ke vele sasifunda naye vele nesikole sasisoya yabo. Uthi hayi sihambe-ke siye emngcwabeni kamfana. Uthi into engangiyikhala emngcwabeni, uthi because ngazi lonke iqiniso and nobody else knows iqiniso and angikwazi ukuvele ngikhulume, ngiyasaba ukukhuluma. Uthi ngicokutshela ngathula nalento, ngisho abangani bami ngaze ngibatshene lutho abazi kuze kube namhlanje ukuthi kwenzakalani. Uthi nje kwaba imfihlo yami ngoba ngisho ekhaya ngabatshena indaba ye-rape, kodwa ngabatshena because ngase ngigula sekune-infection. Uthi ngasho ukuthi ngarishwa but ngangachaza ukuthi kanjani, ngihamba nobani, kwenzakalani, nonke ama-details ngachaza nje ukuthi ngarishwa. Kade kwaba indaba nakhona, ngahamba kwavulwa ama-case but kwasho ukuthi anginabufakazi obugcwele because angibazi abantu abenza le nto, ayikho nje into etracekayo yabo ephathekayo. Uthi hayi ngayiswa-ke ngaya-ke esibhedlela ngasizakala kwi-infection, kodwa nje yabo nginento engidlayo ukuthi angikaze ngisho kamfana, angikaze ngixoxele ngisho abangani bami, ngiyasaba ngisho ukuyixoxa lento eyenzeka ngalela langa. Uthi I am so scared ngale ndlela yokuthi till today nobody knows ukuthi kwenzakalani, imina ngedwa waziyo and lento iyangidla. Siphela lapho istory sethu namhlanje. I hope guys enjoyile, and also please advise uMogelings ukuthi enze njani wena. If it was you, would you tell your friends ungenze njani guys, enze njani? Please tell me, I'll be waiting for my comments and ngiyabonga kakhulu. Thank you so much for watching.